dan sonan markisi saragosta kachin patokata kosonet eo mekachichi chon sapwellimomwi koros enin chingti. Aramas koros eri mogitlang nan utan wasa merai putih ye poren yang inchingti. So pwehki kesen katatakan David apel yang masen sangkalili nan kesen kaniman Nazaret konang sutia nan kesen kaniman David ate Bethlehem puen yang inchingtia. Yang aku Mary me kesini yang me seyan anso niara kecil Bethlehem and Mary anso apleler en nejik. I kachin ipwidi sapwellimomwi seni kisin puchakis ap kachin katim kupena lukong seri o kachi kitong nan tawan kamanga nan pwehki esola wasanan iman kairo. Sila sip kay wiyasin sila narpelen sip kan ni pongo nan sapo. Atyon dengan kauno men paparadong erein. O marainin coach tak erein ta. O kapit erein pena. Erein leri salo kita kowalap. Atyon ng wap masin ng erein kumain ter masak. Pui wadohng kumain rong kaparan melet poch. Popongpong watch Sounkomour iputi yang kumai ler nan kanim and David ye kaun meseya. Eri, yech kilelpe, ohng kumail pan, tiar kisin seri, pwelel kisme, ketiket kilkowan seri o wanon nan tawan kamanga man. Yan suwoche, karis eo, en chonlang, ngater ye paparata wasaw, yang chonlang o kapikapinga coach, kohkohlahte, kapingong coach nanleng wasaileila, o may popohl kapon nin sampa, o ngaramasakan, mekin kachin kupwuromwi. Ni chonlong ko ar kachkachla sang rail o kachkachla nanleng. Slepe ko intabene nan punga rail. Nakchail ko lang mas Bethlehem pwekchail en katete ta me uyar wasao. Me kauno apochen masan yung kchail. Iraila eri matangalang Bethlehem o tiarata Mary o Joseph o pilser pwelelo me wonon nan tawan kamanga man. Nislebe ko ar kilangata kisin seryo reapatak yung Joseph o Mary tame chonlang ko masani yung rail tuwe seryo. O karos marong silebe ko ap inenen puriamoy kilaw to penar ko soy ko. Mary ap kun kachin chamchaman mapukach karos o kun kachin metmetawanan kupure. Silebe ko ari puralang nan was arail wasa. So chuchogoti sang arail kapkabunga coach pwehki me karos maroronger o kilanger. Pemekaros poitar tuan machonlong masan yung erein. Sises kachin iputi nan kani wan Bethlehem nan wan suda nin wan nan marki rod yet queen all lalokong eo av lel Jerusalem re parato sang bali mese kalalapak wasa me seri polelo kechkechie me apchen iputi. Nan marki yan mensus akan ware bacowan. Se kelangata sapwellimomwi usuo ni mesenleng ime se baco kitong pongi. Reab pitolong nan imo o kelangata serio ren ine Mary. Reab kaporeta ar kapoekan o meirong kiyong kol insen o war pomau. Serio eri kekeirta o raso-rasan la, apil kupwurokong la, melel o Kalahngan ng coach kunsan saltare. Puyay wan coach kachin lalale sampa me kachkito ki sapwellimomwi. Pumemen mekun posen layi enter salongala ay nani kinursochuk. Kumail koto rey, kumail korus mapangatar o chow kilar amail men busingkan. O iya pan kommeli kumaila. Kumail ale o kapai kata men wusikach. O kumail patangki sangye. Poi ime o pambap o nan kapet karakara.
kumail atpan tiar kembal pen ngeno mailkan. O ben wisik me ipan kiong kumail me mengi o autopekan me marara. Yes, get the donkey in the end.